Kulai subun pelak perjor ngapnya sobahai pisah kene ke channel ke jonga ke bakerteng pensyai TSK channel ke bagini ke por ke degisin ke menengkok bang keren sih kumne markamat mo te ngasung mulai rain ru te wasung perlak te sung bahaban page gini video jonga haru bandekut but nekar paru ibe pin sung bahaban share like bahaban subscribe gini ke channel ke jonga yaitu ki perlak ki pampadem ibadang su plin kau yang gini channel ke jonga sung bahaban subscribe ban like do gini video bat kunjur ban share sekiwe perlak mo nang ba kiwe kin tip gini channel ke jonga bat kin ya iro gini channel ke jonga nang ba kata gelong ke jingkepat ke jonga bat kaloru kum ke jing kersan jing rap ke jonga jonga te agini ke por aku ban le kawe reaction ru kalong ke basin ko ke bangale agini ke por te ho king gini ke video jonga te kam dak clear gini kamera te namar ba ngamla ban yo kum kita ki phone iPhone jong ki we mo tiba kam clear dengan su ngam tang do mu phone te to ngan spek padin yo le singan sa yo bat hit ka ba kam clear mo ka ba kam shy te oh ngaklet ban aku lay di perlu jangan ki bala subscribe mo yang pengala ban poi kita si hajar subscriber mentah si hajar subscriber te kulay subon perlu kerja lo blend ke kui pi ba tidak mungkin sekarang i baro bat kum juga yang ngaruh tidak kerjaan aku pas ko ba kui ke bang nang guna mo ke bang orang kan mentah kalau ba don kan gini kerjaan di pi kita kalau ba tin kerjaan yang lain dengan sahaja kita sahaja wasyawa kebagi om kita gede sahaja kita pengalaman poema di sumbaban kerjaan yang pelak bejo sumbaban page ini video hado ban kurjangka kuncuru ban share sekiwe mo ban komen suruh hatra cuma video tetapi dan guna ka jing snow de sumba komen satra but ban share ini video sekitar kecangpi de kube subon perlu kerja teman ini page ini ka reaction ke bangan sedang nak mentah de tip ka langgum nongan ping nak mah de teman let us start teman mo ngini snap ya igene ka jingruai ka ba ini asunta channel be 11 mi igene ka jingruai ka bagarteng comment ban new imo ini kita kiki karot studio bat ka ada studio kirkot ini ke jing ruatara ada ka studio jong kiki karot te to mentang ini pek no ini ngam no ini ke jing ruai ke ba ini i kong asunta bapeng bat ke grup ke jong i idon ban bisno mangi de ban comment mo hari jing im jong im de ban chong ke jing sosi te sung ban subscribe i bat ka link ke jong i ke don apa ka description comment director ba asunta papeng ngaru ngade weng tang ba shong sosi kumbaga ne ka jingruai ko ang bat ngas ngau dei sisa ya ne ka jingruai ka bala khot yangi bangim de ban shong sa ka jing sosi kumba kiwe ki sosi bon na pren jingi ki ba sai sosi ma ka bra pren jing ko slai kumno kum tai te hai ne ka por ka ne ka jingruai jing asunta bat ke grup ki jong i ka khot yangi bangim de ban long kita ki ba ya kemen lambat perlu keconggi
te mentaru ngarungan persyang balik menlang bat kiperlok jonga mentang astang bat kini kiperlok kebangan pek nak mentamo ngan pek ngan kemenru ngaru beban ya sa ga je jingkus lai bat kata ke jingrum jong kata ke ke bangi super cut hagi jing im ke jongi te mentangin pek jang mau berkat keselai ni benta yang kiwi bat kam jo yang ide le nei ba gijing im yang i bun sini wi le mlai ini gijing berkat kam tu kam ni hendrai mau ya sai ho em kat tu kan ni gijing snyau si meling ngai ki bat ruai de gijing ruai bat kemen lang syuk ko prok yang i ya ala perlok siru ngau pi ye kemen ni klan em ketika jingles ngau si siru gi perlok ai pi ai yang aneh tao nggak mau ngarang mut bani ai nggak hi toh ngat sim đó gini ki lagi cenak ki amo ki ai kemen KMEN kemen ku besi bun he em seni vi vi mau kuni gitu hang iran hi te jing kemen rai gi em kang ai bat pasna bahalang si perlok
akun na ngerasa nut bah de ban kemen wa dari kat akun na to kubesibun asunta papeng pat kiperlok kejong pi to na ya pan besibun ki video ki ban ai ban sim yin di papek pat kumju ya tajeng im jong ki papun kiperlok ki ban yo ban kemen pat ki video ro kubesibun bat sompa pan subscribe ya sunta papeng kesana kejong i ngabang ada ban bo hapok ke description bat kumju yang ngaru pin share like ban subscribe Indonesia bagi jong aku bangalong hakim ta kiba share di kubesibun perlong bye bye.